thir tu te chu bai le vek ule tun tuma chuan news trend khat te karon tir don ani ruk ru huang taw ni som pathum tharia sani som ni le panga zingdar khat le chan ve vel khan aizo zo nom venga cctv footage chakan mu ruk ru hian polol thum moya dor aroka mistri man ruwa pasar ingot arbo ani puthoma te then om chia fanai villa grace alut bokin ankara te aluta ankara tang hian lak ani om hriat ani lo thung ruk ru hi angam paviau ni in alang fanai grace te then om pon light te off sak ni in an ringa ama hian nal hroi tluanga son off vanal siama ti in ain soi thin ni in thu don ani khoi khomi nge khoi ve nge ani ti hriat ani lo ani he ruk ru hi ama hriale omna chin hria chuan zonom veng weme president Pularin tlunga call phone number 9856261858 ta hriat tir vat ni se alom om ngotang aron ti ani ni som pathum tharia sani som ni le panga zinga khan Mizoram mar top khan kon khobula bolero pick up MN060 2468 chu te solin kong thanga atlan liama mi chuang panin liaman tuarani khokona tanga thu don danin bolero pick up pathum inzuin ai zola tanga manipur lampanin an chuaka tukin vartian vela khan kon pel tui vai thlen ma khan kona tanga kemli vel kongin lai taka parapet chu suchia in he pick up hi atlan liama motora hi driver le meche pakhat manipur songtal khuan chuang ani mitar janhi borvel aluma he bolero pick up hian scooty pathum le bike pakhat baka tv le bungrodang engamazat aphura athil phur te po achenual ni in thudon ani anthurwal pui bolero pick up dang pani hian anin kara talan thien te chu an mu tak mai lo awangin ngai thalawin an tan le ta diesel le motor engine oil rim nam hria in abola chuan dingin an che sulna hnu ma chu an muta ani khokon lam hria tirin khokona tang hian mitlom ngai an te chuak ngal wata liam te an la chuaka khodung seidam do in lama an hruai ani liam te hengai tu omlutuk an ni lo nia thudon ani an che sol chan hi driver mutluk wang ni in hriat ani a voin khan khokon atangin mitlom ngai ten an bungra phut te an lak chu sa ngal boka khokon mi te le motor nei tu te manipur tanga local ten an motor chu lak chu ngal an tum nia thudon ani At ang lama ko isut tayo. Tihian pick up pina a accident pui scooty pathum le bike pakhat chu lak chua fel ani le ta thil dang bung ruwa chi sang sang ala oma chung ho chu tuna hen kan seng hoi le don ani scooty hi pick up ina pu ani a bike pa la oman hian pick up hian bung ruwa chi sang sang a phura scooty te bike te a phura hian a thil phur te po a chede uvek bokani se ne khop mai hei hi steering te po thian koi